Yohana ku avanyisa ka vumune. Vafarisi va twile mahungu ya vanhu lava nge, Yesu u tlula Yohana hi ku kuma vadyondzisiwa ni ku khuvula. Hambileswi a nga ri yena Yesu hi xiviri loyi a khuvula, kambe a ku khuvula vadyondzisiwa va yena. Loko Yesu a twile sweswo, a suka eYudeya a tlhelela eGalileya. A fanele ku tsemakanya hi le tikweni ra Samariya, kutani a fika emutini lowu a va ku i Sikari, kwale Samariya, kusuhi ni nsimu leyi Yakobo a nyikile Yosefa, n'wana wa yena. Xihlovo xa Yakobo a xi ri kona kwalaho. Leswi Yesu a karhele hi ku famba a ya wisa eka xona. A wu lava ku va nkarhi wa nhlekani. Kutani ku ta fika wansati wa Musamariya a ta eku keni ka mati. Yesu a ku ka yena, ndzi nyike mati ndzi nwa. Vadyondzisiwa va yena a va yile emutini ku ya xava swakudya. Wansati wa Musamariya a ku ka yena, leswi wena u nga Muyuda, u komberisa ku yini mati eka mina ndzi nga wansati wa Musamariya xana? Mhaka hileswaku Vayuda ni Vasamariya a va nga fambelani. Yesu a n'wi hlamula a ku, loko onge u tivile leswi Xikwembu xi nyikaka swona, ni loyi a vulavulaka na wena a ku, ndzi nyike mati ndzi nwa, a wu ta va u komberile eka yena, kutani a ta va a ku nyikile mati lama hanyaka. N'wansati a ku ka yena, Hosi, a wu na xikelo ni xihlovo xi entile. Mati lama hanyaka u nga ma kuma kwihi xana? Xana u lonkulu eka Yakobo tata wa hina, laha hi nyikeke xihlovo lexi, lexi na yena a nga nwaka xona, yena ni vana va yena ni swifuwo swa yena ke? Yesu a n'wi hlamula a ku, un'wana ni un'wana la nwaka mati lawa, u ta tlhela a twa torha. Kambe un'wana ni un'wana la nwaka mati lawa ndzi nga ta n'wi nyika wona, a nga ka a nga ha tlheli a twa torha ni siku ni rin'we. Kambe mati lawa ndzi nga ta n'wi nyika wona, ma ta va eka yena xihlovo xa mati lama pfalelaka, ku yisa evuton'wini lebyi nga heriki. Wansati a ku ka yena, Hosi, ndzi nyike mati wolawo, ndzi ta ka ndzi nga ha twi torha, ndzi nga ha tlheli ndzi ta eku keni kwala. Yesu a ku ka yena, famba u ya vitana nuna wa wena mi ta haleno. Wansati a n'wi hlamula a ku, a ndzi na nuna. Yesu a ku ka yena, wa vurisa loko u ku, a wu na nuna, hikuva u vile ni vavanuna va 5, kutani loyi u nga na yena sweswi a hi nuna wa wena, kwalaho u tiyisile. Wansati a ku ka yena, Hosi, ndza swi vona leswaku u muprofeta. Vatata wa hina va gandzerile entshaveni leyi, kutani n'wina miri, ndhawu leyi vanhu va fanelaka ku gandzela eka yona hi le Yerusalema. Yesu a ku ka yena, twa na mina manana, nkarhi wa ta, lowu mi nga ta ka mi nga ha gandzeri tatana mi ri entshaveni leyi, hambi ku ri eYerusalema. N'wina mi gandzela lexi mi nga xi tiviki, hina hi gandzela lexi hi xi tivaka, hikuva ku ponisiwa ku huma eka Vayuda. Kambe nkarhi wa ta, ni sweswi wu tile, lowu vagandzeri va xiviri va nga ta gandzela tatana hi moya ni ntiyiso, hikuva tatana u lava vagandzeri lavo tala. Xikwembu i moya, kutani lava xi gandzelaka va fanele ku xi gandzela hi moya ni ntiyiso. Wansati a ku ka yena, ndza swi tiva leswaku Mesiya, loyi a vuriwaka Kreste, wa ta. Siku a taka, u ta hi tivisa swilo hinkwaswo. Yesu a ku ka yena, ndzi yena, mina ndzi vulavulaka na wena. Enkarhinyana wolowo, vadyondzisiwa va Yesu va ta fika, kutani va hlamala hi leswi a vulavula ni wansati. Hambiswiritano, a ku vanga na un'we la nga te, u vulavula yini, kumbe u vulavulela yini na yena ke? Kutani wansati a siya khuwana ra yena, a ya emutini a ya byela vanhu a ku, tanani mi ta vona munhu loyi a nga ndzi byela hinkwaswo leswi ndzi tshamaka ndzi swi endla. Xana a nga ka a nga vi yena Mesiya ke? Kutani va huma emutini va ta eka Yesu. Enkarhini wolowo vadyondzisiwa va yena va n'wi khongotela va ku, Mufundhisi, wa nga dya. A ku ka vona, swakudya ndzi na swona, leswi n'wina mi nga swi tiveki. Vadyondzisiwa va vutisana va ku, xana ku nga va ni munhu un'wana la n'wi tiseleke swakudya xana? Yesu a ku ka vona, swakudya swa mina i ku endla ku rhandza ka loyi a ndzi rhumeke, ni ku heta ntirho wa yena swinene.
Xana a mi tolovelanga ku vula leswaku ka ha sele tin'hweti ta mune kutani ku ta ta ntshovelo xana? Vonani, mina ndzi ri, tlakusani mahlo mi languta masimu. Ma vupfile ku tshoveriwa, ni sweswi la tshovelaka u kuma hakelo. Kutani u hlengeleta mavele a ma hlengeletela ku kuma vutomi lebyi nga heriki, leswaku loyi a byalaka ni loyi a tshovelaka va kota ku tsaka swin'we. Hi mukhuva wolowo xivuriso lexi nge, un'wana wa byala, un'wana wa tshovela xi tiyile. Mina ndzi mi rhumile ku tshovela lexi mi nga tikarhatelangiki xona. Van'wana va tikarhatile va tirha, kasi n'wina mi lo ta hi ku tshovela swa nyuku wa vona. Vasamariya lavo tala va muti wolowo va pfumela eka Yesu hikwalaho ka leswi vuriweke hi wansati loko a te, u ndzi byerile hinkwaswo leswi ndzi swi endleke. Hikokwalaho loko Vasamariya va fikile eka Yesu, va n'wi rhamba leswaku a ta xwa le ka vona, kutani a ya xwa masiku mambirhi kona. Kutani ku engeteleka lavo tala lava pfumeleke hikwalaho ka ku dyondzisa ka yena. Hi loko va ku ka wansati, a ma ha ri wona mahungu ya wena lama endlaka leswaku hi pfumela, hikuva na hina hi n'wi twile, kutani ha swi tiva leswaku loyi i Muponisi wa misava hakunene. Endzhaku ka masiku lawambirhi, Yesu a suka a ya eGalileya. Yena Yesu hi xiviri xa yena a tiyisile loko a te, muprofeta a nga kombiwi xichavo etikweni ra rikwavo. Hambiswiritano loko a fika le Galileya, vaGalileya va n'wi amukela, hikuva na vona a va yile ekhubyeni le Yerusalema. Kutani a va vonile hinkwaswo leswi a swi endleke ekhubyeni wolowo. Kutani Yesu a vuyela kambe eKana wa Galileya, laha a tshamaka a hundzula mati ma endla vhinyo kona. A ku ri ni ndhuna le Kaperinawume, leyi a yi vabyeriwa hi